so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on ya. Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hari Minggu. Kali ini kita di Jalan Petrani. Ya, kita lagi mantau ya. Lagi mantau suasana jalan Petrani. Andi Pangeran Petrani. Dan dimana sudah berapa ya, 80% ya sudah selesai. Tinggal sedikit lagi jalan poros ini atau jalan tol layangnya ini sudah selesai, hampir-hampir. Nah, bisa lihat jalannya sudah lancar sekali. Sudah bebas macet. Ada bentor. Bergelombang ya. Wajar lah. Baru Tanah Petrani sudah jadi bebas macet. Saya sangat suka